Tad su dečki čekali neke laganije pjesme pa da malo zaplešu sa ženskama i to je bilo to. Kad sam ja bio srednjoškolac i student, onda smo išli u studentski centar. Gore je bila i ljetna terasa, sjećam se, kao disko. Tu je bio Big Ben u Bogovićevoj i išli smo puno na Tuškanac u salun. To je bila tada. Mislim, tada je bilo stil izlaska u 3-4 ona razvikanija kafića, tipa Zvečka, Papiga, Palajnovka, tako. I ovih par adresa tu, mislim, disko klubova nije bilo jako puno u gradu. Bila su 3-4 ta popularna. Mislim da je najveći broj ljudi išao u studentski centar, jer to je bila jako velika dvorana ona i ljetna terasa i to je bilo onako štos. Mislim, to je bilo to doba disko muzike. Onda kad se glazba svirala, a ne iz računala. Da, a da vas pitam, pretpostavljam da su to onda možda kraj 70-ih, 80-te. Tako je. Da, pa jeste bili možda u to doba izlazili u doba novog vala, diska i svega toga, možete izdvojiti neke glazbene hitove koji su vam obilježili mladost? Pa tada je popularna bila Donna Summer, pojavljivao se Michael Jackson s prvim stvarima, šta ja znam. Je li bilo plesnjaka tada? Da. Mislim, plesnjaci, ne klasični plesnjaci plesanje u parovima, nego izlasci u disko klubove. Tad su dečki čekali neke laganije pjesme pa da malo zaplešu sa ženskama i to je bilo to. Ali izlazak je bio disko klub, prije toga sjedenje na piću i tako. U tom stilu. Mislite li da toga možda fali u današnjim danima ili? Pa, mislim da da. Svijet se mijenja, ali to je bilo, imam osjećaj, doba kad su možda ljudi se više družili međusobno. Sad su ljudi zbog interneta i svega neovisniji o društvu. Mi smo se tada skupljali cijelo društvo, skupa smo se nalazili, društvo je išlo skupa van. Išlo je uvijek 5 do 10 prijatelja ili poznanika iz škole, iz fakulteta i tako. Možda su sad malo nezavisni, ja ne znam, ali nisam u toj generaciji.